Gde god da kreneš, moraš proći kroz Rumu, izrekao je, a jedan pridošlica, videvši Rumu, rekao je da nije video manji grad, a da mu baš ništa ne fali. U vreme Habsburgovaca Ruma je imala status slobodne varoši, trgovišta. Za vreme Kraljevine Jugoslavije ovo mesto je bilo najveća žitna pijaca. Svoj urbani izgled Ruma je dobila zahvaljujući odluci barona Marka Pejačevića da na tom mestu izgradi novo sedište svog vlastelinstva. Zasluživši to mnogo ranije, Ruma je status grada dobila tek 1933. godine, pa gde onda se zaputiti u Rumi. Za ljubitelje borove šume, uređenih pešačkih staza, pravac Borkovac. Tu se za vreme letnje vreline valja rashladiti u Borkovačkom jezeru i u novoizgrađenom gradskom bazenu. Za kulturiste pravac strogi centar grada, pravoslavna crkva Sošestija Svetog Duha sa ikonostasom koji je oslikao Uroš Predić kao i zavičajni muzej.